Otvori. Ne. Situaciju u pitanju. Kako će Marko reagovati na ovo? A ne, nije za Marko. Joki nije Marko. Dalje, stani sad, dalje. Samo se smiri. Moraš da otvoriš polako. A moraš da otvoriš lagano, onako nježno. Ja to je nešto specijalno. Ne moraš da čuvaš celofan. To je nešto specijalno. Zašto me pamti kao ovako, kao te piti? Pa to je tvoje prirodno izdanje. Ovo je ono što ti baš... Ja mislim da sam pogodila. Ja mislim da sam ja pogodila ovaj put nešto. Samo ga ti polako. Ma, razbuđi to, mane. Mamma mia, ma che bello! Otvori, vidi što sve imaš unutra. Ljudi, kad dođem u Beograd, pored zaposlenja nude svima staže. Samo moguće. Samo ti priče, mi ćemo da jedemo. Otvori da vidiš što sve ima. Otvori, nismo se čekao da ih... Vidi li sad tu da ga zamijenim na vrijeme. Ne zajebavam se, dušo. Ja, sine, Ljudi, ja nisam planirala djeći još 2 godine. Uglavnom, unesi notu kad uđeš, gdje god da uđeš. Ja, prskam ono kao oni, to ti je aromaterapija. To sam još dobro. Neću to svako da gleda. Fenomenalno, ljubim, bježi tamo. Ljubi je pravu kameru. Hvala. To. Hvala, kukume, bježi, šedi. Sad ćete vi da sjedete. Ljudi, možda jedan pozdrav za mene, ovako u kameru.